What's going on, nerds? Sazanendo right here, and let's talk comics. Welcome back once again, ladies and gentlemen. Hari ini macam biasa kau dengan aku saja. Sebab sepatutnya hari ini kita nak borakkan tentang Daredevil Born Again season finale bersama lagi dua kawan aku, Vignificent dengan Amber Heard. Tapi Vignificent malam ni sadly tak boleh make it because of dia ada movie premiere. Dia akan tonton movie called Sinners, yang dilakonkan oleh Michael B. Jordan dengan Hailey Steinfeld. So dia tak dapat hadir untuk podcast aku malam ni. Tapi Amber Heard juga last minute pun tak boleh sebab dia kena kerja OT. Lepas tu aku cuba tanya Izzat lah, Izzat Sembang Wayangan, whether dia boleh make it ke tak. Tapi sadly dia pun ada hal tertentu lah. So looks like kau dengan aku saja, korang dengan aku saja. But don't worry, maybe insyaAllah in the future, maybe minggu depan ke apa, aku akan buat a recap of Daredevil Born Again. Because kau dah tahu kan, borak tentang spoiler review ni kalau borak seorang-seorang memang tak jalan amat, tak syuk. Lagi kalau nak borak teori ke, borak pendapat masing-masing ke kan, kalau ramai-ramai lagi best. Sebab sekarang ni korang cuma dengar pendapat aku je, and aku tak tahu boleh last 15 minit ke tak. Sebab season finale ni, walaupun dia finale, dia gempak kan, tapi aku tak rasa boleh cover macam-macam kot. Okay, so not to waste any more time, overall aku cakap this whole series memang gempak gila lah. Kalau aku boleh rate 10 out of 10, aku akan rate 10 out of 10. Tapi ada flaw juga, macam ada flaws dia juga. Contoh macam episode sebelum ni dengan adalah a few things yang boleh nitpick kan. Tapi kalau korang tahu aku juga, aku takkan rate benda 10 out of 10 sebab pada aku tak logik lah benda tu. Nothing is perfect, you know. So the perfect score untuk aku is 9.5 out of 10. Tapi for this series, because of that one episode, dengan cara dorang execute Muse punya karakter ni, aku kasih 9 out of 10 lah. Dia still gempak, cuma macam aku cakap, ada certain moments yang aku nak nitpick je. And also okay, back to this season finale. Mat, starting of the episode je, dia dah buat kau rasa macam what the hell man. Because minggu lepas the end off dengan Matt Murdock bukan selamatkan lah, technically, you know, step in untuk cover Kingpin kan, sebab Poindexter tembak from afar. Tapi this episode juga kita tengok macam Poindexter atau Bullseye macam regret tau, atau dia ada macam sense of remorse gitu kan. So aku harap dalam season kedua ni diorang tak buat Poindexter ni baik lah, atau nak macam work alongside Matt Murdock apa kan. Because kita belum dapat nampak that side, that crazy side of Bullseye tau. You know, aku get it since Netflix series diorang buat Bullseye ni macam, you know, relatable character. Dia adalah a cop, and then you know, yalah, FBI agent biasa, you know. Dalam komik dia adalah mercenary yang psycho. So macam kat this series nampak lain sikit. Tapi kita ada nampak macam momen tak betul dia lah. Macam contoh kat episode pertama kan, yang dia, you know, bila lepas dia bunuh Foggy Nelson, habis tu bila kat rooftop dia dengan Matt Murdock tu, bila Matt macam tengah grieving tu, dia macam boleh macam tu kan. Ya, aku suka benda tu. So aku harap kita will get a more crazy side of Poindexter lah. Mana tahu in next episode, in the next season, kita dapat a different name of Poindexter, which is Lester. Macam more accurate to the comics kan, yang siapa tak tahu, Lester is the name that was used in the comics for Bullseye. Yeah, so that was Poindexter. And then Mat, finally Kingpin dah tunjuk belang Mat.
dia dah start panggil dia punya anti-vigilante task force ni untuk take action, pergi kat rumah Matt Murdock. Oh my god, bila dia fight alongside dengan Punisher, damn, aku just suka lah the chemistry between Matt Murdock dengan Punisher kan. Bila Matt Murdock macam being sarcastic, basically ni dua dia sarcastic dengan each other tau. Dia cakap macam apa bila Matt Murdock pakai gown kat hospital tu kan, Punisher cakap, oh, outfit baru ke? Lepas tu Matt Murdock jawab, habis kau sempat shave dengan pakai apa dia cakap, tak ingat lah, kau sempat shave semua, pakai after shave, pakai khas tu aku ke, macam itu kan. Ya, aku suka benda tu, because kat dalam komik pun kita nampak Punisher ni kind of sarcastic juga dengan Moon Knight. Ya, aku tak ingat what was the conversation, but that panel was funny lah between Punisher dan Moon Knight tu. Sebab Moon Knight ni gila kan, lepas tu Punisher ni family dia dah mati, so diorang macam banter kat situ lah. Ya, so aku memang suka. Tapi Mat, dia punya gore in this episode, oh my god. Kevin Feige dah janjikan untuk buat the first violent series kat Moon Knight, tapi Moon Knight tak berjadi because bila violent dia nak take place, diorang decided to glitch. Bila Jake Lockley nak take over, diorang decided to glitch. So dia rasa agak disappointing. And then another high hopes untuk Echo, tapi Echo pun macam gitu je, macam sampah. Tapi they really did it for Daredevil Born Again, shoot. At first daripada episode pertama kita just nampak dia tiba-tiba darah splatter here and there, which is normal. Tapi bila episode ni, bila Kingpin buat macam tu kat siapa, Gayo siapa officer tu, aku tak tahu, tak ingat nama dia. But aku sendiri tak expect. Tadi aku baru cakap dalam bini aku, kalau nak tengok this episode, better be aware lah, because bini aku ni pun macam penggeli kan. Okay, tak dengar. Okay. Yeah, so aku explain lah, dia bila Kingpin tu pegang kepala polis tu kan, aku akan dia just macam nak squish. I mean, in reality kalau kau just tekan gitu, tak ada apa-apa lah kan, just sakit je lah. But knowing Kingpin ni dia 90% atau 99% muscle, walaupun dia nampak gemuk, tapi sebenarnya itu semua bukan fats kan, itu adalah muscle. Member tekan kepala polis tu berkecai, aku dah tengok dia ni. Ini aku tengok cerita Daredevil ke, tengok cerita zombie World War Z ke apa kan. Sebab oh my god, it's so gore man. And damn, this is the first time aku tengok this side of Kingpin, which aku suka gila. So aku harap they will stick to this tone for Wilson Fisk on the next season lah. Damn, mantap tu. And also fight scene dia memang puas hati lah. Tapi walaupun aku suka this series, this episode, dia still rasa tak memuaskan hati lah, which I will get to that later. And macam aku cakap, dia punya the whole series memang gempak. Even this episode, dia buat kau macam excited gila. Walaupun aku tengok ni masa kerja kan, sorry boss kalau kau tengok ni or whatever. Aku macam tak fokus sangat, tapi fokus juga. But don't worry, aku akan tengok daripada episod pertama sampai episod ke-9 nanti, bila aku ada masa. Because aku dah janji pada diri aku, Daredevil is freaking awesome. Aku will watch from the start all over again. So tapi actually bila episod 8 kan, dia rasa macam shoot apa benda ni. Was it episod 8? Episod 8 kan, aku macam nak tengok balik pun macam barai. Tapi tak apa, it's okay, because episod 1 sampai episod 7 dia gempak gila. So no problem for me to tengok benda tu. And then sebenarnya kalau korang tahu kan, Daredevil Born Again ni was supposed to last, tak salah 20 episod Aku tahu it's not 9 episodes it was supposed to be more. Tapi don't know what the hell happened. And diorang pun baru tengah shoot Daredevil Born Again season kedua. Kalau korang tak tahu, kita have been getting leaked photos lately kat social media here and there. So nak habiskan the whole 20, tak ingat berapa lah. Kalau korang tahu berapa episod sepatutnya Daredevil Born Again ni, comment down below. But to settlekan semua the whole, let's say 20 episod dalam satu season ni, memang tak sempat lah kan. And aku tak rasa diorang akan release Daredevil Born Again tahun ni kalau diorang nak buat macam tu. But we got 9 episodes. And terus terang lah, walaupun aku enjoy this whole series kan, tapi this final episode
tak memuaskan lah series. Walaupun dia punya fighting scenes best, jadi kita dapat tengok collaboration between Matt Murdock dengan Punisher, tapi dia still tak, macam aku tak satisfied lah. First of all, Scoopers bahalul ni semua kat social media cakap, oh, we're gonna get a big cameo kat dalam ending of Daredevil Born Again season 1 ni. So kita dah macam apa even tak salah previous episode aku dah cakap, adakah kita akan dapat tengok Swordsman fight alongside dengan Matt Murdock? Kalau benda tu terjadi pun aku tak rasa hype sangat, because kita dah nampak, kita dah tahu Swordsman ada kat dalam series ni. And then Punisher, obviously kita dah nampak leak photos dengan trailer. Lepas tu Miss Marvel, kita respect Miss Marvel because bapak dia ada macam, kita nampak bapak dia kan kat episod 5 ke 6 aku tak ingat. So aku akan macam okay lah, maybe Miss Marvel. Tapi tak ada. Rupanya the cameo, bukan cameo lah, karakter yang muncul untuk fight alongside Daredevil is just Punisher. Gitu je. And Karen Page is back lah, finally lah. Finally man, kita dapat tengok Karen Page. Oh my god. So yalah, the creative team, for the new creative team for this episode dengan the next season kan, I'm glad that the MCU decided to stick to this creative team, because aku suka gila diorang cinematography, storytelling semua kan. Directing, dah. So lagi satu, okay, let me get back to the kenapa aku tak puas tengok this series lah. Been rambling about a lot man. First of all, fight scenes dia tak cukup. Walaupun kita dapat tengok Punisher fight AVTF tu, Anti-Vigilante Task Force tu, still dia macam pendek sangat. Even Matt Murdock fight kat dalam rumah dia pun sekejap sangat. Then tiba-tiba dia jumpa Karen Page, dia macam Karen Page lah. Masa ni aku dah macam oh my god, what did he just say? Dia cakap we need an army. Mat, otak aku dah fikir Charles Soule punya run Daredevil issue nombor 600, masa yang Daredevil jumpa Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Moon Knight, Spider-Man and Misty Knight, man. Aku dah bayangkan, oh my god, adakah jumpa Spider-Man? Tapi kita tahu kan right Spider-Man macam mana kan, bodohnya Sony. So Spider-Man aku letak tepi. But there is a possibility where Moon Knight akan muncul, ataupun Luke Cage, ataupun Iron Fist, ataupun Misty Knight, ataupun Jessica Jones. Sebab kita dapat Jessica Jones punya leak foto kat season kedua ni. So aku dah fikir macam tu. Sekali bila dia pergi kat Jones Bar, apa bar tu nama? Shit lah, aku tak ingat lah. That bar lah yang kita nampak Foggy Nelson mati kan, the first episode tu. Mat, Cherry kat situ. Lepas tu dengan yang bartender tu, dengan polis Asian tu, aku macam takkan this is the army for season kedua man, nak fight dengan Anti-Vigilante Task Force Kingpin ni. Aduh, ni yang buat aku kecewa. And then the cliffhanger, the camera tunjuk kat Matt Murdock zoom in between newspaper tu, kat cermin tu semua kan. Lepas tu dah habis. Aku cakap, alah, nak tunggu the next episode atau the next season, makan setahun mat. Diorang still filming. Tak tahu whether diorang dah habis ke tak bila aku upload ni podcast kan. Aduh, seriously disappointing gila. But macam aku cakap, overall aku suka gila this series. I would definitely say this is one of my favourite MCU series so far, or Marvel Television . Aku tahu ramai orang suka Loki atau Agatha All Along, but I would say Daredevil is the first TV series yang is my top 3 list . So first Daredevil, second, atau malah aku fikir, but yalah, you get what I mean . So benda tu aku macam kecewa sikit. Tapi kau ingat tak masa yang back to the mamat police officer yang kena bunuh dengan Kingpin tu kan. Sebelum tu Kingpin dapat dengar conversation between that police dengan Sheila. Siapa yang lagi satu perempuan tu yang patut kerja dengan Kingpin tu kan. So that's how Kingpin dapat find out yang diorang dua ni macam, you know, as something on lah to go against Kingpin kan. But and dekat narrator tu, mat, bila si mamat polis tu sebut nama Luke, and the driver in front of this guy is a black man,
kat review mirror pun kita cuma nampak nama je. Dia cakap, Luke, is that you? Aku macam, wait, is this Luke Cage? Rupanya tak, mat. Dia pun Punisher punya fanboy juga. Aduh, pisang sia. Macam gitu. Aku realise Marvel suka tease kita macam tu lah. Tu yang buat aku macam should have gotten Luke Cage atau Jessica Jones muncul dalam this series. But it's okay. Kalau tak muncul dalam season kedua pun tak apalah. It's okay lah, as long as the storytelling is good. Nampak? Storytelling for this series is freaking awesome. Benda-benda macam gini kalau tak jadi pun aku still okay lah. Aku boleh tutup sebelah mata lah. You know, even episod ni tak memuaskan kan, aku still boleh terima. Sama macam episod sebelum ni tak memuaskan. Even Muse punya character development macam tu je dia bunuh. Aku pun macam tak apalah, aku bagi chance lah. Yeah. So overall, kita pun dah time ni. Overall aku akan rate, macam aku cakap, aku akan rate this series, this Daredevil Born Again season pertama 9 out of 10, because nothing is perfect first of all, and because of the flaws yang kita dapat lah, macam contoh Muse dengan episode yang dia tease kita tapi tak apa-apa je. But yeah, also aku feel like this season for Daredevil Born Again is more of Born Again je concept. Aku tahu Born Again je concept was done in season ketiga, tapi dalam this new series of Daredevil ni, dia rasa macam kita dapat tengok Matt Murdock ni, the born again to be Daredevil. Sebab that's why kita nampak daripada episod pertama, kita cuma nampak Daredevil sekejap je. Kita nampak more of Matt Murdock jadi sebagai lawyer, macam mana dia kawal nafsu dia untuk go back to Daredevil punya face kan. In the end dia gagal. So yeah, aku okay je, because season kedua kita will get more action pack of Daredevil. We will get to see more Matt Murdock dalam Daredevil punya suit. Besides, we are finally getting the DD kat chest dia, Matt, and the black suit, which aku rasa is just maybe an oil atau paint yang kena suit dia, and then tiba-tiba tak tahulah Punisher ke Luke Cage ke atau Bullseye ke yang buat DD kat dada dia kan. Ya, aku tak tahu benda tu. But yeah, I'm still hyped for season kedua. Yang siapa tak tengok Daredevil Born Again ataupun macam ragu-ragu nak tengok series ni because tak pernah tengok Netflix series, Mat, don't waste your time and just watch this freaking Daredevil Born Again. Kalau korang dah enjoy Daredevil Born Again and nak tengok Netflix punya series pula, go ahead, no one is stopping you. But it's best to watch Netflix series jugalah kan, because the story continues from there. Yeah, walaupun it's a soft reboot, but just watch it, man. Karen Page is coming back. Karen Page is back eventually, in fact. Yeah. And yeah, kalau korang lepas Daredevil Born Again tak tahu nak buat apa, but nak tahu lebih pasal Daredevil, go and head down to aku punya previous YouTube video which aku ada explain, which aku ada macam recommend a few comic books for Daredevil. Yeah, so yeah, those who are watching, thank you for tuning in. Don't forget to subscribe to this YouTube channel, Let's Talk Comics with Nendo. Dengarkan podcast ni di Spotify, Let's Talk Comics with Nendo. Follow aku di TikTok, Let's Talk Comics, dan follow aku di Instagram, Shazwan Nendo. Dari itu, Shazwan Nendo right here. See you guys on the next one. Let's Talk Comics, nerds. Peace. Ciao.